Yes, reka nkushimire cyane kuba warahisemo gukurikirana amakuru agezweho hano kuri Brando 99 official. Nkuko nabigusezeranije ngiye kukugezaho igisa n'aho wari kuba wibereye hariya ku kibuga wirebera umukino uri guhuza polisi ndetse n'ikipe ya APR FC. Ni ukuvuga yuko rero igikombe cy'intwari kimaze kurangira iminota 90, ni umukino wa nyuma w'igikombe cy'intwari. Iminota 90 ikaba irangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa. Bakaba bongeyeho ya minota 30, bakaba bagiye gukina agace ka 15. Ibintu byagoranye kabisa, igikombe cy'intwari cyabaye indyankurye, aho abapolisi ngira ngo urimo kubabona mu umwenda w'ubururu cyane kabisa, ndetse na APR FC. Ni ukuvuga igipolisi n'igisirikare barimo guhatanira iki gikombe cy'intwari. Njyewe rero ngiye kukubwira ibyaranze umukino wose kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa 90, ndetse tuze no gukomeza tukubwire kugeza ku munota wa 30 nk'uko bamaze kubyongeraho. Ni ukuvuga rero yuko kuri Pele Stadium ariho uno mukino wari urimo kubera. Hari umukino wa nyuma rero, ni igikombe cy'intwari APR FC ndetse na Polisi FC, akaba ari umukino watangiye saa 9:30, ariko muri ibi ngibi APR FC yatsinze AS Kigali ibitego 2-0 muri kimwe cya kabiri, naho Polisi FC itsinda Rayon Sport penaliti 3-1 nyuma yo kunganya igitego 1-1. Rutahizamu rero wa APR FC nawe w'umunyaburkina Faso Djibril Katara yabanje ku ntebe y'abasimbura. Kuri uyu wa gatandatu nibwo umutoza Dakonovic yahisemo gukinisha aba basore ngiye kukubwira. Ni ukuvuga Pave Ndizira, niyo mugabo Claude kapiteni, Ndayishimiye Dieudonné, Niyigena Clement, Ali Suwane, Dauda Yusufu, Ruboneka Bosco, Lamine Baha, Hakimu Kiwanuka ndetse na Mugisha Gilbert. Abasimbura bakaba bari Munyankiko Yunus Ramazani, Luwanga Muzungu, Pishu Gilbert, Arseni ndetse na Watala. Nuko nyine njye nakubwiye ngo ngiye kukubwira byose. Naho rero APR FC na polisi, polisi yo ni ukuvuga yuko itigeze ihindura abakinnyi 11 babanje mu kibuga k'umukino uheruka. Umutoza Mashami Vincent yongeye gukoresha Niyongira Patience, Nsabimana Eric, Ishimwe Christian, Bigirimana Abedi, Mandela Ashraf, Ani Elijah, Musanga Henry, Mugisha Didier, ndetse n'uyu musore bita Isa Yakobo, Arani Katalega, Byiringiro Lag. Abasimbura bari Onesime Muhaji, David Akuki, Pacifique Chukuma, Tia Fuhedi ari na Senzobe. Akaba ari uko nguko byari bimeze. Ni ukuvuga rero yuko muri uno mukino igihe cyangwa se igice kinini cy'abafana bicara kidatwikiriye cyari cyuzuye cyakubise. Muri stade hakaba hari huzuye kabisa, mu gihe nyine n'ubundi umukino utari wagatangiye. Ibintu byari bimeze neza cyane, amakipe yombi yari yarangije kwitegura, biza kurangira abakinnyi bose baguye miswi, hananiwe utsinda. Abasifuzi rero mpuzamahanga bari bayobowe na Ishimwe Jean Claude Chukuri, nibo bayoboye uno mukino. Abasifura ku ruhande bakaba yari Karangwa Justin ndetse na Habumugisha Emmanuel. Nuko nguko byari byifashe. Umusifuzi Ishimwe Claude yatangije umukino ku isaha ya saa 10:47. N'umukino watangiye ukerewe. Umupira wa mbere ukaba watewe na Ani Erja akirana na bagenzi be. Polisi FC yari yambaye ubururu bwayo busa n'ikirere, mu gihe APR FC yari yambaye umweru wayo hose. Ku munota wa 5 APR FC yahushije uburyo bwari bwabazwe
hahandi igitego baba bavuze bati igitego ngiki ni wa munya-Uganda Hakimu Kiwanuka uherutse gusinya muri iyi kipe, akaba yacenze abakinnyi babiri b'inyuma ba Police FC, araba umunyezamu Niyongira akoze ku mupira ugarukira uyu mukinnyi wa PFC ananirwa kuwutera mu izamu birangira awutaye hanze. Ku munota wa 10 PFC yerekanye itandukaniro mu minota 10 ibanza, dore ko PFC yari iri hejuru cyane muri uyu mukino mu minota 10 yawo ya mbere. Nubwo iyi kipe itigeze ifungura amazamu, ni ukuvuga amakipe yombi, ikipe y'ingabo z'igihugu yari imaze guhindura imipira 6 mu rubuga rw'amahina rwa Police FC, ariko yo itaragera mu rubuga rwa APR. Ku munota wa 15 Polisi yatangiye kwikora mu mitana, iba itangiye gusatira aho Anne Elijah yinjiranye Ndayishimiye Dieudonné mu rubuga rw'amahina, ahindura umupira uhita ukurwaho na Niyomugabo Claude ahita awuta hanze. Ku munota wa 20 Police FC yari ibonye uburyo ariko buza gukomwa mu nkokora. Bigirimana Abedi yahinduye umupira mwiza mu rubuga rw'amahina, usanga Issa Yakubu awushyizeho umutwe ukurwaho vuba vuba na Ndizira Pave yahise asimbuka ahita awushyira muri koroneri, ariko umusifuzi wo ku ruhande ahita avuga ko hari habayeho kurarira. Munota wa 26 yari kufra nziza cyane PFC yabonye. Tabimana Eric yakiniye nabi Ndayishimiye Dieudonné ahagana muri corner, ikosa rihita rihanwa na Ruboneka. Police FC ikizizamu ndetse ikora contre attaque, Byiringiro Rage ahita akirirwa nabi hagati mu kibuga, n'ubundi ibintu bikomeza kugorana. Twiruka cyane ku minota 30 amakipe yombi yari yakomeje gushaka igitego ariko biranga. PFC yari iri kubaka ihereye inyuma, igakinisha cyane uruhande rw'iburyo ruriho Kiwanuka umunya-Uganda Sina Ndayishimiye Dieudonné, ariko APR ikaba yakomeje kugorwa cyane no kubona izamu. Police FC nayo yari iri gucungira kuri contre attaque, yahitaga bakubita contre attaque y'umuriro cyane, igahita yirukankana umupira. Kwitwiruka cyane ku minota 38 PFC yari gusatira cyane aho Dauda Yusufu yahaye umupira Ruboneka Bosco ahita awusunikira Hakimu Kiwanuka umunya-Uganda, awuhinduye mu izamu ashaka Omedi na Lamine Baha. Uyu ni wa munya-Uganda bazanye, umupira uhita ujya hejuru y'inshundura. Umunyezamu wa Police FC Niyongira Patience ahita yicara hasi ngo yitabweho n'abaganga. Ngayo nguko iminota 45 ibanza y'umukino wa nyuma w'igikombe cy'intwari yarangiye ari ubusa ku busa hagati y'amakipe yombi. Igice cya kabiri nacyo gihita gitangira, nta mpinduka zakozwe ku makipe yombi, uko ikipe yakinnye yaje kuba aribo igarukana. Denis Omedi wa PFC niwe wateye umupira wa mbere mu gice cya kabiri, awusubiza inyuma kuri bagenzi be. Mu minota 51 Police FC yaribonye uburyo aho Ishimwe Christian yahawe umupira ari mu rubuga rwa PFC, asatira urubuga rw'amahina, atera ishoti rikomeye rigiye ku ruhande rw'izamu, ubundi bikomeza kwanga. Ku minota 55 PFC yari yashyushye cyane, abakinnyi bari ku ruhande bane nabo bari kwishyushya bagira ngo baze basimbure, akaba ari abakinnyi basatira nyine mu busatirizi bw'izamu. Djibril Ouattara, Tuyisenge Arsene, Dushimimana Olivier Muzungu na Niyibizi Ramazani bakaba bari kwishyushya ku ruhande rwa PFC, naho Police FC nayo ikaba yari gushyushya uwitwa Muhozi Fred wenyine. Ku minota 63 ni ukuvuga yuko n'ubundi gusimbura byahise bikorwa. Niyibizi Ramazani na Djibril Ouattara bahise basimbura Hakimu Kiwanuka umunya-Uganda na Lamine Baha ku ruhande rwa PFC bari bananiwe kugira icyo bakora. Ku minota 73 PFC yari ikiri kugerageza igisasu tugera ngo irebe ko hari akantu yanaga mu izamu. Mugisha Gilbert yahinduye umupira mwiza mu rubuga rw'amahina, uhita ukorwaho na Nsabimana Eric ubirangira urenze, mu gihe Denis Omedi yari arekerereje kugira ngo arebe yuko yahita shota mu izamu. Ndagira ngo nyine ukomeze udukurikire.
niba utigeze ubasha gukurikirana uko iki gikombe cy'intwari ku mukino wa nyuma byari byifashe. Twiruka cyane ku minota 81 haburaga iminota 9 yonyine gusa kugira ngo umukino urangire. APR FC ikipe y'ingabo z'u Rwanda yongeye guhusha igitego. Djibril Ouattara yahinduye umupira mwiza mu rubuga rw'amahina uhura na Mugisha Gilbert ahita ashyira ku mutwe ariko n'ubundi uca hejuru y'izamu. Ouattara yabanje kwicara yitabwaho n'abaganga mbere y'uko umukino ukomeza rwose birangira bityo. Ngira ngo kuri ubu ngubu harimo gukinwa iminota 30 nyuma y'uko iminota 90 yose y'umukino wa nyuma w'igikombe cy'intwari yarangiye, amakipe yombi ntayirabasha kureba mu izamu ry'iyindi. Ese tuno tunota 30 dore ko twagabanyijwemo ibice bibiri turaza kurangira gute? Ngira ngo ubu ngubu byatangiye, agace ka mbere gashobora kuba kanarangiye, turi buze kugaruka tukubwira ngo ese bimeze bite, ni ibiki biraza kuba byisobanura. Wasanga bageze no muri penalty by'umupira rwose ntawabimenya, cyangwa se ibitego byarumbiye mu minota 90 yose y'umukino bikaza kuboneka mu minota 30. Umukino w'abagore nawo wari ugeze muri penalty nyuma yo kunganya ubusa ku busa minota 120 ya Rayon Sport FC ndetse n'Indahangarwa. Kino mukino w'abagore kabisa ndabona abahuriga bari bagezeyo, niba atari rwa Rutabura ndetse na wa muhuriga we n'ubundi bahangana. Ni ukuvuga yuko rero no mukino kuri uyu munsi wabaye indyankurye kabisa, wabaye indyankurye ku mpande zombi. N'ubu ngubu ruracyambikanye, baracyashaka ikipe iri buze kwegukana iki gikombe cy'intwari. Ni ibintu bitaza koroha cyane. Ubu rero umukino ukaba wari wakomeje ku munota rero wa 99. APR FC n'ubundi yakomeje gusatira, aho Ouattara yahaye umupira n'Ibizi Ramazani atera ishoti rishyirwa muri corneri na Nsabimana Eric Zidane. Umupira uhita usubizwa mu kibuga ufatwa neza na Niyongira Pansiye. Ngira ngo umukino n'ubundi urimo urabyumva yuko umukino wakomeje, twebwe turacyahakubereye. Ku minota 91 umukino wari wakomeje, Police FC yongeye gutangirana umupira minota 30 y'inyongera itanga ikipe, aho ino minota yari buze gutanga ikipe iri bwegukane igikombe cy'intwari cyangwa hakaza kwitabazwa penalty. Ubuse biri buze kugenda bite? Reka twebwe dukomeze tuhakubere twubwire ngo turahari ku bwawe. Tugeze ku minota 99. Ubu ngubu agace ka mbere karabura iminota 5 gusa kugira ngo kabe karangiye. Reka tuze turakubwira uko biri buze kurangira mu kanya. Ikindi nuko ibintu by'imikino utavuga ngo ubifatiye umwanzuro, kiba kigezweho ni ugutegereza